Oke, Umair, sebelumnya sudah pernah ikut belum? Belum, Ustaz. Belum, baru kali ini. Ya. Oke. Baik, semangat ya. Ya, Ustaz. Udah ada yang tinggal puasanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Asal dari mana? Singkil, Ustaz. Dari Singkil. Ya. Oke. Berarti sudah berapa lama di pesantren Abu Musa nih? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya. Ananda Umair Afdah ya. Ada juga dulu pahlawan perang namanya Abdullah bin Umair, Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair. Baik, kita mulai untuk Ananda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ya, soal kedua. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون.
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Alhamdulillah. Terakhir. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Oke, tuntas ya Ananda Umair ya. Gimana komentarnya Pak Ustadz Rafi? Ya alhamdulillah ya, mulus bacaannya. Tinggal memang tipe suaranya ada serak-seraknya ya. Ya, kalau seandainya bening enak dengar kan. Dari awal mulai memang ada seraknya, kayak siapa penyanyi alam ya. Ya, ada Mbah Dukun serak gitu ya. Memang tipenya seperti itu ya, serak ya. Nah, jadi kalau bening lagi ya bagus kita dengarnya. Tadi an'amtu alaik keselak ya. Ya. Itu pertama tadi kan. Allati an'amtu keselak dia. Jadi mungkin maklum karena puasa keringnya. Ntar lagi kan basahnya itu. Baik, alhamdulillah bacaannya bagus, temponya. Dan kalau bisa kuasailah soal pertama lagu ini, kedua lagu ini, ketiganya. Udah bisa lagu Bayati Sabah itu bisa dibedakan belum? Belum. Nanti belajar itu ya, insyaallah biar enak kita dengar ada variasi. Baik, makasih ya. Oke. Selanjutnya Pak Ustadz Yuni. Baik, alhamdulillah tuntas ya, lancar alhamdulillah. Perlu keseragaman. Yang lain tadi udah bagus. Pas pada kalimat fa innallaha aduwwul. Tadi dibaca adu, terdengar kurang tajam sedikit lagi. Aduwwul lil kafir. Walaupun wawunya tasdid, dia tetap tajam. Aduwwul. Ya, jangan dibaca aduwwul ya, wul dengan wul beda ya. Aduwwul lil kafir. Nanti coba belajar lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz ya.